sad kad su spomenuli na početku, da nijedna cura nije prošla u finale, to sam čuo iza neke zle jezike kao normalno da žene nisu smiješne. A ja vam mogu reći, meni je pola punchline-a cura napisala. I zato nisam nijak prošao u finale. Ali ne... Da se razumijemo, nije što nije ona smiješna, nego neću ja iz principa njeno da uzmam šta će mene ona pisat, žensko. I onda ja svaku šalu bez kraja ispričam, bez završetka, niko se ne smije. I imao sam za ovu predobar završetak, ali neću iz principa. Uglavnom, pravo je teško pisat taj materijal za stand-up, zato što ako imate, ne znam, 10 ideja, jedna ideja ima potencijal da bude smiješna. Ako imate 100 ideja, jedna je genijalna. Ako imate 1000 ideja, onda nemate čime zapisati jer vam ne daju ništa oštro, ni olovku, ni ništa. Vezani ste za krevet. Nekad se samo trefi da vam dođe ni odakle iz vedra neba natakne ideja i predobra, genijalna. I tako je meni za ovu sljedeću pjesmu došlo i rekao sam ovo je originalno, ovo niko ne može skontati ovako. I sve sam završio uradio, napravio pjesmu i onda saznam da Filip ima istu takvu pjesmu. I onda sam kontao na koji način različiti ljudi dođu na iste ideje. Jer imamo svi različite metode i kontam, vjerojatno je Filip otvorio novine, pogledao naslov, poznata pjevačica rekla, djeco su moja najbolja publika, idem ja sad to malo igrat se s tim, napraviti, i onda on napravi stvarno to da bude presmiješno, kod mene nije tako. Kod mene odmah bude smiješno. Ovako nešto krene odmah. Jo, kako ovo grozno. Ovo svi će se smijati. Ja super mogu za stand-up iskoristiti. Jer ja sam uvijek, kad god sam svirao i pošto loše sviram pjevam, uvijek su mi se ljudi smijali. I skontao sam sad da mogu to iskoristiti. Jer kod nas je na ovim prostorima uglavnom uvijek bilo dovoljno dječjih pjesama, imali smo mali šlager svake godine, imali smo Vlado Divljanje pevio rock'n'roll za djecu, imali smo sve žanrove dječjih pjesama, ali jedan žanr nismo imali, sad ja kontam, zato smo mi ovakvi, 100%, jer izgubljeni smo, imamo krizu identiteta, što nismo imali nikad narodnjak za djecu. I, mislim, znaju, slušaju sve to djeca, imamo mi taj neki narodni gen, ali slušao dijete od 5 godina, slušao pjesmu, ne znam, ja bi legla da me mažeš kad bi prestao da me lažeš. Ali ne razumije, nije mu niko prilagodio, nismo preveli na njegov jezik. Postoji poseban jezik dječje pjesmice. I onda sam ja osjetio da je to moja misija. Da djeca ipak u budućnosti odrastaju na tim vrijednostima. Na vrijednostima narodnjaka i tako sam napravio sljedeću pjesmu. Pjesmica za neki uzrast do 10 godina. Koliko je malo? Za nekih 10 godina i pošto sad prošla je čitava istorija narodnjaka, sad ne možemo mi to sustići, ja sam skontao u jednu pjesmu da odmah ubacim čitav prevod od ne znam, Tome Zdravkovića preko Džeja do Super Mice Davorke. I pošto je to već definisan žanr u potpunosti, znam se tačno kakav glas treba biti kod pjevačice, pa nisam mogu naći nikakvu curcu koja već ima poderan glas od cigara, kod Seka Aleksić, nego sam skontao jer ja ću pjevati vi zažmirte, pa kontajte da dijete pjeva da je curca neka.
od sardina, samo malo zadviženo, a na celofanu ostali su tragovi njenog karina. Ljubav mora, treba ti dozvola, minuta dozvona, do malog odmora, ma nema govora. Vola tutova, niče da gotova, Nikola Kopa, bez posjeti okova. Tupla od otvora, što će ti dobrega, to malo sutona, sa mnom si doskora, čujem srce s njom, igraš doktora. Za punjenje čaša. Pitala sam majku izmučenog lica, zašto ti je draža druga žena? Rekla mi je kćeri, još si devojčica, dožala mu je ona jer je razgažena. Zar da se zbog nje u crno zavije? Zbog te pomali uspije. Samo čekam da odrasnem, pa da se napijem. Tako i ona u javnu kuću dospije. Ja se izvinjavam. Ja se izvinjavam što mi ne kotira gitara najbolje, rekao mi je prošli put Harad Tonac, kao kaže, meni se čini da ne kotira gitara, preko moguće 5 maraka sam je platio. Kaže, moraš promijeniti gitaru, pa imam, rekao ja drugu kod kuće, ali nju sam platio 5 maraka, kupio sam odjednom 2 na autopijaci kod čovjeka i rekao mi je za ovu da je na ovoj štulcu će svirati. I još mi je rekao, kaže, ovo je jedina gitara, kaže, na svijetu na kojoj možeš svirat i klasiku i narodnjak i da niko ne primijeti razlik. Rekao, ova druga i ta, kaže, isto. Ja nekad zaboravim što trebam reći sljedeće, zato što nisam ponavljao dovoljno. Ima ih ponavljao 104-5 puta na nastupima ovog. Vjerovatno se oni ljute, možda im šta ja znam, možda im nije niko rekao da smiju imati novi materijal svaki. Pa možda se ljute kao i on svaki put novo nešto smišlja, što ću ja koristim, meni su rekli. Ne pruže prsti, ja odmah ruku hoću. Tako da sam skontao, hajde eto ovaj ću put da budem fair i ja ću ponoviti nešto. Pa ću ponoviti jednu pjesmu od prošli put. Htio sam napraviti jednu pjesmu kod Tifa. Jer Tifu vole žene, Tifa je srcolomac, baraba, kreten. Ne mislim kreten na onaj pozitivan način kakve žene vole, kako mi održi. Zato što sam uvježbao sve već sam jednom pričao. Pjesmu, da za barenje neku pjesmu kao romantično, ja stojim ovdje, ti si tamo, promatram te i patim za tobom, ko stvarno vjeruje da Tifa pati za nekom ženom, muškarčna. Kontam, hajde vidimo tu situaciju, da napravimo da stvarno Tifa pati, da vidimo kakva je to žena ravna Tifi. Ima najveći muški strah, to je strah od kastracije.
što s veći muškarčina, to ti je veći taj strah, obično, evo, što više nečega imaš, to ti više je strah da ćeš izgubiti. Ja recimo nemam taj strah. Ja sam to prevazišao. Ali Tifa vjerovatno nije prevazišao i ima u nas u narodu legenda o takozvanoj vagini preko opiši. To je taj ženski reproduktivni organ koji se u trenutku koitusa od tog penetracije zgrči, preklopi se i izvinima. I ja mislim da, ja se nadam da ne razumijem. I onda je teško izaći van. I to boli pravo. To je recimo, to je nešto o čem kad bi Tifa pjevao, mi smo stvarno vjerovali da pati, da je povrijeđen. Lako bol ne poznaš ko znači i kako peče iluzija spaljena. U tvoja gvožđa uhvaćen, aj ko srna ranjena. Mislila sam pravi si muškarac, To ona pjeva. i zaboli da ćeš izdržati. Pa ti mali mali školara, nisam znala da ćeš plakati. Sad ide refren. I da se otveš iz mog krila, ne bi ti bilo veselije. Jer za te sam se prihvatila, aj ko pitbull te je. Drži me tvoj interijer. Ja znam da je napad, samo pokušajte još jednu strofu. Neka je, Znam se kako je pivs. neka je nježna muzika svirala. A kad si me draga noćasti giljotinirala. Manje bi boljelo da si me prvo drogirala. Da ne bi bilo da sam ja, da imam nešto protiv Tife, ja sam odlučio da još jednog od njegovih kolega stavimo tu istu situaciju, da vidimo kako bi on reagovao. Pa sam kontao nekog od stare škole, džentlmena nekog, rekao Ibrica Juzić, nema ko drugi. I ja kontam Ibrica, on je džentlmen, on vjerovatno bi se pravio da ne primijeti šta se tačno dešava. Ibrice, šta je, jel te boli nešto? Ne, u redu je, daj da ti ruku poljubim. Moram se samo transformisati malo, pošto Ibrica ima malo drugačiji stil, samo mi još ker fali. Nisam ti nikad